man shallal fajri fi jam'ati. Nigi kita upura masampaja subuh mapiri jama summa ka'ada yaskurullah. Napa tuda masikiri. Apakah itu membaca surah Yasin, apakah itu mendengarkan ceramah seperti ini, hatta tatalu syamsi. Napa matu masampaja sunnah seperti kebiasaan di masjid kita ini, ya natu tatian nengi, masampaja sunnah Isra, masampaja sunnah 2 rakaat, ka'anna hajjatin wa umrah. Papadi nari kumalulungi apalang haji umrah. Suku tama. Jadi aja mati tamak de ibu, ada kupur ke macarama kasih sampai sunah Isra sana. Iya, hadis Nabi sendiri jelaskan ni. Nigi itu por masuk pada suma birjama. Nalurus itu dah soro masih kiri mangkali pacarama.